Danas ćemo uvesti pojmove brzine i pređenog puta kod ravnomernog promenjivog pravolinijskog kretanja. Podsjetimo se pre toga kakva je ovo vrsta kretanja. Ravnomerno promenjivo pravolinijsko kretanje je kretanje tela po pravoj liniji sa stalnim ubrzanjem ili usporenjem duž pravca kretanja. Da vidimo šta ova definicija znači u praksi. Intenzitet brzine kretanja tela se povećava ili se smanjuje za isti iznos u toku jednakih vremenskih intervala. Znači svake sekunde imamo priraštaj brzine ili smanjenje brzine za istu vrednost. Posmatramo sada ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje pri kome brzina i ubrzanje imaju isti smer. Podsjetit ću vas da su i brzina i ubrzanje vektorske fizičke veličine koje nisu određene samo intenzitetom nego i pravcem i smerom. Prema tome posmatrat ćemo sada ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje pri kome brzina i ubrzanje imaju isti smer jer ubrzanje predstavlja povećanje brzine u jedinici vremena. Dakle, ubrzanje je brojno jednako promeni brzine u jedinici vremena. Na početku kretanja, to je onaj trenutak kada uključujemo štopericu, njemu odgovara vrednost t0 jednako 0. U tom trenutku brzina kretanja tela je jednaka v0. Štoperica se zaustavlja u trenutku t kada je brzina tela v. Prema tome, promena brzine kretanja je uvek jednaka razlici krajnje vrednosti brzine i početne vrednosti brzine. Odnosno, vremenski interval u toku koga posmatramo kretanje uvijek je jednak razlici krajnjeg vremenskog trenutka i početnog vremenskog trenutka. Zapisano matematički, to izgleda ovako. Delta v je jednako v minus v0 i delta t je jednako t minus t0. Iz definicije ubrzanja koju smo malo pre pomenuli, možemo da izrazimo promenu brzine i ona je jednaka proizvodu ubrzanja i vremenskog intervala. Prema tome, delta v je jednako a puta delta t. Ako zamenimo izraze za promenu brzine i vremenski interval u posljednjoj jednačini, dobit ćemo da je v minus v0 jednako a puta t. Odnosno, iz ove jednačine sledi da je brzina jednaka zbiru početne brzine i proizvoda ubrzanja i vremenskog trenutka t. Prema tome, u matematičkom obliku izraz glasi ovako. V je jednako v0 plus a puta t. Ova jednačina koju smo dobili je osnovna jednačina za brzinu kod ravnomernog ubrzanog pravolinijskog kretanja sa početnom brzinom v0. Sada možemo da postavimo pitanje koji oblik dobija ova jednačina ako je u pitanju ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje sa nultom početnom brzinom. Nulta početna brzina u jednačini znači da je v0 jednako 0. Pa ako je prvi sabirak jednak 0, onda je trenutna brzina ravnomernog ubrzanog pravolinijskog kretanja bez početne brzine jednaka samo proizvodu ubrzanja tela i vremenskog trenutka t, u kome brzinu posmatramo. U matematičkom obliku to izgleda ovako. V je jednako a puta t. Put kod ravnomernog ubrzanog pravolinijskog kretanja ima složeniji matematički oblik u odnosu na brzinu. Put se izračunava kao zbir dva sabirka. Prvi sabirak je proizvod početne brzine i vremenskog trenutka u kome posmatramo kretanje, a drugi sabirak je jednak polovini proizvoda ubrzanja i kvadrata vremena, odnosno vremenskog trenutka t u kome posmatramo kretanje. U matematičkom obliku ovo što sam rekla može da se zapiše na sledeći način. S je jednako v0t plus a t na kvadrat kroz 2. Ili ako je početna brzina jednaka 0, dakle ako je u pitanju ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje bez početne brzine, tada je prvi sabirak jednak 0 i ova složena formula se svodi na nešto jednostavniji oblik koji izgleda ovako. S je jednako a t na kvadrat kroz 2. Dakle, imamo sada nekoliko formula. Prva formula se odnosi na brzinu, a druga na ubrzanje ravnomernog ubrzanog pravolinijskog kretanja sa početnom brzinom i u jednostavnijem slučaju su u pitanju formule za brzinu i ubrzanje kod ravnomernog ubrzanog pravolinijskog kretanja bez početne brzine. Šta možemo da zaključimo iz ovih formula? Očigledno odavde jeste da pređeni put zavisi od kvadrata vremena.
Ako je telo imalo početnu brzinu, pređeni put ravnomerno ubrzanog pravolinijskog kretanja kao da se sastoji iz dva kretanja. Prvo kretanje koje se prepoznaje u prvom sabirku je zapravo ravnomernog kretanje sa brzinom v0 i drugo kretanje koje je malo složenije, to je takozvano ravnomerno ubrzano kretanje. Sada možemo da uradimo jedan primer da bismo ilustrovali ovo o čemu smo do sada govorili. Avion na startnu pistu izlazi brzinom od 18 km/h i kreće se tom brzinom do startne linije. Tada pilot doda naglo gas i ubrzanjem od 8 metara u sekundi na kvadrat za pola minuta dostiže brzinu potrebnu za uzletanje. Kolika je brzina uzletanja aviona i kolika je dužina puta kojim je avion ubrzavao? Dakle, zadatak ako je potrebno možete da pročitate i 2 ili 3 puta da biste razumeli o kakvoj vrsti kretanja se radi i koji podaci su u zadatku dati, a šta je to što se traži da se izračuna. Ovde je očigledno sledeće. Avion se kretao stalnom brzinom, dakle ravnomerno pravolinijski, po pisti od 18 km/h do startne linije. Kada je došao do startne linije, pilot je naglo dodao gas, prema tome avion je dobio ubrzanje. To ubrzanje je 8 metara u sekundi na kvadrat. I tokom pola minute, odnosno 30 sekundi, avion se kretao ravnomerno ubrzano sa početnom brzinom od 18 km/h da bi došao do trenutka kada je uzleteo. Prema tome, sada ćemo da zapišemo podatke koji su nam dati i onda ćemo izračunati brzinu kretanja aviona i put duž koga je avion ubrzavao svoje kretanje. Dakle, početna brzina aviona je 18 km/h, to je potrebno pretvoriti u metre u sekundi pre nego što se krene sa računanjem i to je 5 metara u sekundi. Ubrzanje aviona je 8 metara u sekundi na kvadrat, a vreme tokom koga je avion ubrzavao iznosi 0,5 minuta, odnosno 30 sekundi. Pošto smo prepoznali da je u pitanju ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje sa početnom brzinom, podsjetit ćemo se da se brzina kod ovakve vrste kretanja izračunava na sledeći način. V je jednako V0 plus A puta T. Kako je V0 5 metara u sekundi, ubrzanje 8 metara u sekundi na kvadrat, a vreme 30 sekundi, kada to sve zamenimo u formulu i izračunamo, dobit ćemo da je brzina trenutna aviona, dakle u trenutku kada je uzletao, bila 245 metara u sekundi. Pređeni put aviona se izračunava po onoj složenijoj formuli S je jednako V0T plus AT na kvadrat sa 2. Dakle, kad u ovu drugu formulu zamenimo date brojne vrednosti i izračunamo, dobit ćemo vrednost od 3750 metara. Prema tome, avion se ubrzavao duž puta od 3750 metara i u trenutku kada se odvojio od piste, odnosno uzletao, imao je brzinu od 245 metara u sekundi. Ovo je bio jedan primer koji se odnosio na ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje. Međutim, mi znamo da postoji i ona druga vrsta ravnomernog promenjivog pravolinijskog kretanja kod koga se ubrzanje smanjuje. To kretanje nazivamo ravnomernim usporenim pravolinijskim kretanjem. Sada ćemo da uporedimo ova dva kretanja i vidjet ćemo kako izgledaju zakoni brzine i pređenog puta kod ravnomernog ubrzanog i ravnomernog usporenog pravolinijskog kretanja. U tom smislu bit će zgodno da nacrtamo jednu tabelu i da ova dva kretanja uporedimo po putanji, po brzini, po promeni brzine, ubrzanju, pravcu vektora brzine i ubrzanja, smeru vektora brzine i ubrzanja i po formulama za izračunavanje trenutne brzine, odnosno pređenog puta. Ovo bi bio najjednostavniji način da se zapravo ova dva kretanja uporede i da se odmah uoče sličnosti i razlike koje postoje među njima. Tabela izgleda ovako. Dakle, ako u jednoj koloni imamo ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje, u drugoj koloni ravnomerno usporeno pravolinijsko kretanje. Ta kretanja ćemo upoređivati po parametrima koji stoje u drugoj koloni. Prema tome, jedno i drugo kretanje, i ubrzano i usporeno,
su po obliku putanje pravolinijska kretanja. Dakle, putanje je prava linija i kod jednog i kod drugog kretanja. Brzina je i kod jednog i kod drugog kretanja po svojoj brojnoj vrednosti promenjiva. Zašto? Zato što se kod ravnomernog ubrzanog kretanja u svakoj narednoj sekundi brzina menja, ima veću vrednost, a kod ravnomernog usporenog kretanja u svakoj narednoj sekundi se brzina takođe menja, ali ima manju vrednost. Treća stvar po kojoj možemo da uporedimo ove dva kretanja jeste promena brzine. I kod jednog i kod drugog kretanja promena brzine je stalna. Šta to znači? To znači da se u slučaju ravnomernog ubrzanog pravolinijskog kretanja svake naredne sekunde brzina uveća za istu vrednost, a kod ravnomernog usporenog pravolinijskog kretanja brzina se svake naredne sekunde smanji za istu vrednost. I kod jednog i kod drugog kretanja ubrzanje je po brojnoj vrednosti stalno. Što se tiče pravaca vektora brzine i ubrzanja, možemo da kažemo da se i kod jedne i kod druge vrste kretanja pravci poklapaju. Međutim, što se smerova tiče, situacija je drugačija. Smerovi vektora brzine i ubrzanja se poklapaju kod ravnomernog ubrzanog pravolinijskog kretanja, a kod ravnomernog usporenog su oni suprotni. Što bi mogli da kažemo na sledeći način, recimo kod ravnomernog ubrzanog pravolinijskog kretanja smer brzine je isti sa smerom ubrzanja, a kod ravnomernog usporenog pravolinijskog kretanja, dakle, vektor brzine je usmeren na jednu stranu, uvek u smeru kretanja tela, a vektor ubrzanja na suprotnu stranu. Uporedimo sada izraze za brzinu i pređeni put kod ove dve vrste kretanja. Videli smo već da je kod ravnomernog ubrzanog pravolinijskog kretanja sa početnom brzinom brzina jednaka, v je jednako, v0 plus a puta t. U slučaju da je početna brzina jednaka nuli, v je jednako a puta t. Što se tiče ravnomernog usporenog pravolinijskog kretanja, izraz za brzinu je vrlo sličan, osim što umesto plusa imamo znak minus. Dakle, v je jednako v0 minus at. Kod ravnomernog usporenog pravolinijskog kretanja nema smisla govoriti o kretanju bez početne brzine. Iz jednostavnog razloga što telo koje miruje ne može da smanjuje brzinu koja je jednaka nuli. Što se tiče pređenog puta, kod ravnomernog ubrzanog pravolinijskog kretanja, pređeni put je brojno jednak, s je jednako v0t plus at na kvadrat sa 2, a kod ravnomernog usporenog pravolinijskog kretanja izraz je vrlo sličan, samo što umesto znaka plus imamo znak minus. Dakle, s je jednako v0t minus at na kvadrat sa 2. A sada ćemo uraditi jedan primer u kome imamo slučaj ravnomernog usporenog kretanja. Pritiskom na kočnicu, vozač autobusa može svake sekunde da smanjuje brzinu za 1 metar u sekundi. Koliko daleko ispred stanice bi vozač trebalo da počne kočenje da bi zaustavio autobus koji se kretao brzinom od 36 km na čas? Obratite pažnju na prvu rečenicu. U prvoj rečenici nije data vrednost brzine koju autobus ima, nego je data vrednost jedne druge fizičke veličine za koju morate da zaključite iz same rečenice zapravo o čemu se radi. Dakle, vozač autobusa može svake sekunde da smanjuje brzinu za 1 metar u sekundi. Ako smanjuje brzinu za 1 metar u sekundi, to znači da je svake naredne sekunde brzina manja za 1 metar u sekundi nego prethodne i da se ta promena odvija u jednoj sekundi. Ako imate promenu brzine i vremenski interval unutar koga se ta brzina menja, onda je očigledno ovde na jedan skriven način data vrednost za ubrzanje. Ubrzanje se izračunava kao količnik promene brzine i vremenskog intervala, kako je promena brzine 1 metar u sekundi, a vremenski interval za koji se ta promena vrši takođe 1 sekund, znači da je ubrzanje zapravo od 1 metra u sekundi na kvadrat zapravo skriveni podatak koji stoji u prvoj rečenici. Pitanje u zadatku glasi koliko je daleko ispred stanice bi vozač trebalo da počne kočenje da bi zaustavio autobus koji se kretao brzinom od 36 km na čas. Dakle, brzina koju je autobus imao pre nego što je počeo da koči je iznosila 36 km na čas. To je dakle početna brzina ovoga kretanja. Dakle, dati su nam ubrzanje od 1 metra u sekundi na kvadrat,
data nam je početna brzina od 36 km na čas i naš zadatak je da izračunamo koliko daleko ispred stanice vozač mora da počne da koči da bi se zaustavio. Prema tome, nama je potrebno zapravo da izračunamo pređeni put. Pređeni put se izračunava na sledeći način. S je jednako V0t minus AT na kvadrat sa 2. Očigledno da su nam V0 i A dati, međutim, mi ne možemo da izračunamo pređeni put iz ove formule zbog toga što nam nedostaje izraz, odnosno brojna vrednost za vreme. Da bismo izračunali vreme, vratit ćemo se u jednačinu za brzinu kod ravnomernog usporenog pravolinijskog kretanja. Brzina kod ovog kretanja je jednaka V0 minus AT. Dakle, V je jednako V0 minus AT. Ovde bi trebalo sada obratiti pažnju na sledeći način zaključivanja. Ako se autobus kretao nekom početnom brzinom V0 od 36 km na čas i počeo je da koči, u trenutku kada je zakočio, on se zaustavio i u tom trenutku njegova brzina je jednaka 0. Dakle, u jednačini V jednako V0 minus AT možemo da stavimo da je V jednako 0. Ako je V jednako 0, to je trenutak kad se autobus zaustavio i brzina mu je bila jednaka 0, onda je V0 jednako A puta T, a iz ovog izraza možemo da napišemo da je vreme brojno jednako količniku početne brzine i ubrzanja. Sada ćemo u izrazu za pređeni put i u umanjeniku i u umanjiocu umesto T staviti V0 kroz A. Pa ćemo dobiti da je pređeni put jednak V0 puta V0 kroz A minus A, V0 kroz A sve zajedno na kvadrat kroz 2. Kada malo sredimo ovaj izraz, zamenimo brojne vrednosti koje su nam date u zadatku, dobit ćemo da je put kočenja 50 metara. U ovoj lekciji smo se upoznali sa izrazima za brzinu i ubrzanje kod ravnomernog ubrzanog pravolinijskog kretanja i ravnomernog usporenog pravolinijskog kretanja. Uporedili smo ova dva kretanja po obliku putanje, brzini, promeni brzine u ubrzanju, po pravcima i smerovima vektora brzine i ubrzanja i po izrazima za brzinu i pređeni put. Videli smo da se ova dva kretanja, jedno i drugo, su pravolinijska po obliku putanje, da se brzina i kod jednog i kod drugog kretanja menja, s tim što se kod ubrzanog povećava, a kod usporenog se smanjuje. Promena brzine je stalna i kod jednog i kod drugog kretanja. Ubrzanje je takođe stalno. Što se tiče pravaca, vektori brzine i ubrzanja se i kod ravnomernog ubrzanog i kod ravnomernog usporenog pravolinijskog kretanja poklapaju. Međutim, smerovi ova dva vektora su suprotni kod ravnomernog usporenog kretanja. Izraz za brzinu i pređeni put smo takođe uporedili i videli smo da je brzina kod ravnomernog ubrzanog pravolinijskog kretanja V jednaka V0 plus A puta T. U slučaju da je početna brzina jednaka 0, V će biti jednako samo proizvodu ubrzanja i vremena, dakle V jednako A puta T. Što se tiče ravnomernog usporenog pravolinijskog kretanja, brzina V je jednaka V0 minus A puta T. Pređeni put kod ravnomernog ubrzanog pravolinijskog kretanja S je jednak V0t plus AT na kvadrat sa 2. Ako je početna brzina V0 jednaka 0, onda je izraz za put S jednak AT na kvadrat sa 2. Kod ravnomernog usporenog pravolinijskog kretanja pređeni put je jednak V0t minus AT na kvadrat sa 2. Evo još dva zadatka koji će vam pomoći da malo bolje razumete, odnosno da primenite ono što ste naučili o ravnomernom promenjivom pravolinijskom kretanju na konkretnim primerima. Prvi zadatak. Vozač je, ugledavši policijski automobil, smanjio brzinu sa 89 km na čas na 46 km na čas. Tokom kočenja je prešao put od 88 metara. Ako se kretao ravnomerno usporeno, odrediti srednju vrednost brzine automobila i vreme koje je proteklo tokom kočenja. U drugom primeru imamo sledeću situaciju. Trkački automobil kreće se ravnomerno ubrzano ubrzanjem od 7 metara u sekundi na kvadrat.
Ako je krenuo iz stanja mirovanja, odrediti kolika je bila njegova brzina nakon 3 sekunde od početka kretanja.